Kani kadiga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Tamang sim ba kini kidei longno kum ki kena kum ki kunda. Kenja gunda. Ngam keno bade ki seng na renai. Tenrei kani kadei nganga imat kadei kaseng gunda kaseng nongtu. Ka baki kena ki sedang ban. Ya kata ngong pi namar ya mentang ngamla ban update namar kata ya kani ka kes sema kaya ka kes ngong plus tu pimdai ban keli yang ayam ta namar ba kani ya laka benta tenrei ka banga ngong pi bakinik kino ki breu namar kiseng balang ngam ong ba kiseng balang ngim dot kam kiseng balang ki play ka role ka dot kam ba ka bang sunat ba kiseng balang haki syakiat kia trei ba Pinong hakane kami akun ko COVID-19 ki trei ba naduki borsnong ki borthau naduki seng balang ba per haduki seng dem ba per te menta ngi kren pati ke development ngong pi don teng ki black sheep te nakada ngong pi ngam keno ban ong ba u khot jong kata ngong la long ki kena ki kunda te nginam ailat ki bukum kita yakini ki black sheep nginam ailat Namala daga jaijia kumne naga por ka ka banjia ka economy jong ke jela jongi ka ka banjia ka development jong ke jela jongi borokoi te naga da ngakerpat balong ba ya borok bangini trailang piong ki seng balang piong ki seng niam piong ki dorbar snong ki nongsong snong borok nganga da kerpat kolong ba tongin ya trailang bangin yo isi sia ya kata ka jingkela hapo ka jela ka jongi borokoi